mangkin rahinan purnama Ditiang lakar tangkil ring pura griya tanah kilap Ngaturang bakti ring ajeng sesuonan ide Ratu Niang Sakti ide Ratu Niang Lingsir Pinaka penglingsir ragering Bali Dumadak asung kartawaran nugraha Titiang lakar boleh kecunduk na istri Ane lakar si dan nampingin Titiang sekayang-kayang Dumada je sesunan Micayang anak istri Ane luwe Nesi dan rima titiang setulus hati Iseng titiang nyeledet Ada anak istri ane makanya Minab angop ninggalin kebagusan Titiang mebusana sarwa putih Isang titiangnya jagen Aduh maka siap ipunya matal adam Wastan ipun Gusti Ayu Saking puri kangina Makanya manis tiang nerima Nomor telepon Gusti Ayu Dumada jabenjang pungkur Ira gelakar ketemu Dini bareng-bareng ngaturang bakti Ring pura griya tanah kilat Dumada raga sidada di tunangan Gusti Ayu Lakar dadi kurenan titiang Iseng titiang nyeledet Ada anak istri ane makanya Minab angop ninggalin kebagusan Titiang mebusana sarwa putih Iseng titiangnya jagen Aduh maka siap ipunya matal adam Wastan ipun Gusti Ayu Saking puri kangina Makanya manis tiang nerima Nomor telepon Gusti Ayu Dumada jabenjang pungkur
dadi tunangan Gusti Ayu. Lakar dadi kurenan titian